Ebi n'ebindi bigambirwa mu rukiko rw'abebembezi hamwe n'abahangu okurugwa mu Uganda Cooperative Alliance ekitongole kirukura ebigombe by'abeeteri no mu Uganda. Ebere yero yabereye ibi obona omusako yawe oleka kukuza obwire obutwo bakubikire. I want to tell you omuntu okuza omusiri tiine obwara batumira akasinzi omuntu kandi taza na mwizi akuterebuze. Omushomo gutebekanisibwa aba Uganda Warehouse Receipt System Authority ekitongole kitandikira enkola ya Warehouse Receipt System erukuza kwera abahinja okuguza amasharura gabo bwa nyuma yo kutunga katare. Abahangu abo bwatu bari batema empenda okureba ngo abahinji bakoresa enkora ya Warehouse Receipt System kandi egineija kuba neshwizuma omutindo gw'ebihingwa hamwe no kwera abahinji okutunga za roni barukoresa receipt y'ebihingwa byabo okusyahi baratungira katare. Ekwerejipa nareba neza kutuyamba kwa kweza kutunga karisisi nokatwara umubanka bakwereza 70% byo kubuhingire barinda kabeyi katemba ushanga wabobora mu cyangwa. Omushomo gwetabirwa mu barukura bugombe by'abahinji abashubuzi hamwe n'abarukura abahinji kurugwa mu kampu y'empunje ya Rwamwanja. Hako mu mahanga gandi agungiremu nago ndikurira abantu ni batumbuka bakora mu cooperative konkana abantu twakikengire iki in fact tukiro muri mugwamani hato ko muri mugwaguriya gwabebemizo omushomo nikitekereze kwangu itwa bagushoma ushimwe kwantuza hansi tukegesa abantu binge bari kukirako Gasha kwa Anthony Twine.